Ngani shabiki kulile syaile ilanze ya mondo na muka ni ba please Madam Lydia ni style gani poa ibindani la mondo na muka mindeno ya itunda ye ya wendo nenda kwa sia hii ba hii style mo poa nengi tepoa style la poa ni la manyuba kitumi ndikuya style nani yo yekaba na ile ngitwa izeni kana ma avoid tuyazi ando ma love you base ya wendo na ima ile kuzizi with the men boy shana o ma ile kwekala muitra ya style tofauti kuba yeye la poa anelete poa no ndi maundo de maingi na bana una imezi kwanza no unaingi kutoka kuku style you just ya kuku dizini kana ni kuku style maybe ita mundu wenda akakina kwanza kuku style nezi mimosi ametukusiba ndo utoka kutumizia lakini akala bate mmosi bakube ayonona ba kwaza Madam Lydia atwalize style ya ulisa na beimwe nebu yetwa sisters makasi izuri yango betukana lakini anu mezo dukezo tulaone byombu mundu ngina atulilonge muongo ya tuka kesa ni mebithite hotelini by the way ni wagwio na tuka ni wawaye gale tukau Azina twazo mie mitandaoni. Mondome. Jamaa oza gele tuna madhi zizu metazi za zioge kana ke makazi huu. Atula gele tu muongo malata tu. Spinal cord ya tule kama malata. Yo kakayita manite kai wito mo. Na yuko londo kakayita nikagwigwa wo. Akwenda. Akona jao londo menge mwana mono mukaka yani yoko enjoy ti. Ni wele kwele wa ko kaya muka yele ozubya. Ni wa moyo kana ni wawo. Kamane tukatule kama muongo malata tu. Na we ezi okazira inondo wa moyo. Kumbe nugwa kakwethi ogwa yela wezie kwithaka yugelane ka ekone na asemba na wo hotel we na jawe na camera akwatwa yumu jamaa usiko yo ngima baka mete ko zindu mo mehota ne mama na imane kuwa ko zindu mo ne ze internet ni yeta zindu mo fane ngiba kwitwa wheelbarrow style bana ngino no ngima ndikete kwitwa aero computer using so now of course language mo matumete bana si amtani ni si amtani lakini nienda kwa by style la recommended you can use different style lakini ende peke no wedo wetabu style za mapenzi ni la mwaigwana by mwe andikitwe bandu kana izu neonze one leto no fit kwa no kwetha fit kwa yes na hizi ni seasons for example kana nengele kanyo it was ya missionary dila mundu muka sio ya kawaida mundu mukonzi mundu umelo umazi aitio lunga akazizi andi you tell for example the mundu ne moito nebune bikete meina meimonza ndizo metomia koni maile komando ingi ile kufit nundu ajao nundu wa season ninge no binye ya mundu ebuye na mwana ya menyanya mandele muyani na ona kama ona gawe mwana ndezo bikakuende mwana zekuma na wo mwana ndeza kuma na wo hatatisho mwana gaza bama ande bicheburu lakini yekolo I think the point ne kana ibindezo na wewe mundu umendezo bikakola endeta nundu wewe no manzuo kasali no kumandia style ngitonya kwikata kumwa accommodate mutonyo bikiania nundu wa season so I think but beke ngwendo weta masi style ni matomela mekwenda lakini bezi ndu ingino nete na nizi zikwiki kama tukwa ni kwile andu magwenda kwa adventure beke ndukita ano sex Kodi etina kitimba maini maini ukatha mundu ethi maini nondo beazia anga ndiwe mama yazia ni thrilling ni tumagwa mama get excited and of course do ezi kitimba geilela maso ma kitimba ni tofauti nienda kwa azia hii niko no gieta muno aye ningitwambia tuwete no katuwete zanzo ale akane magyoge ngwane ume manenga nekitimba nikwetha ene cyo kijao chikimuyo nikwetha ne cyo kimuyo baimwe ibo ugwetie kwanangwa ulombe yotembe na pamba ukaenda na pamba zina ndaipata kana na kuwe mundu muima na wewe kwenda ndaipazia ndo ipazi uzo ita supermarket sietewa akama nangitwe ni aume mayewa kone kwekwe jao ni kwekwe na moyo no puzi ozu nondo weku ulondo maso ulondo tombetwe aka mwongeli ulondo ombetwe ni kwa la usindo sikalika kumanza na mwana akaumala umete nangalia ndini ibinda yosia lakini kitimba ndo chombetwe maso macho mmende kila mai kitimba tija mai kade niweta zanzo kuma
mavingo ka kuma thene kuma letenza yuko umuntu atwika no gwetekelia mume au menza aligete thene eka kwana ngwethe mazu wazu undu begero gwethe akakwata pale wake sululu katilike gwethe mazu ziazu londo wethe awe ne kugamia chondo muno no gwethi batane munene no komisia kwevinda ya nondo kitumi pe masos ya nanga iwa tunengie makwekata mausia ondo wethe asa ingi mondo iwa maumone kwa makumoba kwanza wetuka kinambeza mbingi muno wethe anengilimo pa you akala magwebundezia kwetekela aume malikile kwetina wekuno chumene nyele tatu matuko mautala ukabika bandu wethe ona wewe mai ndwezo maungamia ukemeyambe wandu nagaune kathuku muno tu uyu katindana ndaipokona andu amaziane zakune ukethe amwe ona kitimba kinene pia tiza kune ndaipa nundu ndeza kuungamia mai kwa kaune kathuku andu ni mama the style ila mekwenda lakini kauko thikitimba ekana inako nundu ndeke kwana ngaibeti so bauwa style mwethigise niwe na mwendo wa kumana ni bela mwaili totumia ona niwe katika umbo wa aka Madam Lydia pia mumethia meso deep no kethia suno matume dog style yonesa lakini pia ngi wethia mundo su timuliku muno ukethia yuko tumia dog style no ewewo so kwa maze point ni ile akana oma tumbetwa tofauti kwa ngerakani oketha mundu mukane deep na mume ni kagube ozu dog style ni kumotethia lakini oketha mundu mukane na ngeti deep muno na ke mundu ume ni mwasa dog style iko mumesia kwa kila twazi point ni elewa nai nundu kila mundu ni different na andu baiza akuyanana yundu mundu ganjirani ndakakwe style na neonzeo ketumi mume ndabya na muemewu na muganda bya na mukau na kwa na mundu nakwithia ya mukai ikalondu munana aikubata mwelewa no kwithia usuni wa design yesu ete deep no yethia wa mulika yu mwasa withio mutina na maingi withiende na baikindo kwenjoy kokube point ni ade nena gogelela kunasi andu manatwa ana mituki na no kindu kipindi kiki ya especially andu ala matwaanite ti andu ala mendu peke yake lakini ningi gifukiwe no kila mundu ili kwa andu ala matwaanite ondu mwekalania na mundu waku ni musoma na uketha ni wa mananganya ailiona endete ona amenete ona na nundu twaze katwa mutwana ni twa ilo subiana discovery eka indiscovery ila mwatwana njaribu style sio ila mwese eka izu twaze ndia ileta tiwo munjaribu sio na mwende no njaribu mukama na kila mundu akaelewa mundu la wake na mugwetekela na onathe mwena I mean with the time withe ni mwamana na ngania wakwa iliona endete ona mo withe ni mwamanya meeting point yenyu niba na nata mutonya kweka uketha kila mundu niwekata niwe aniwa na ni mwasubiana Ulongi ni shabiki kulete leo wataalamu wamekula nini meumangala asante sana masinde to isini siago ando ala mesela na itina aingetima kanisa